Dobrodošli na kurs web dizajna uz primjenu Photoshopa i Dreamweavera. Za početak ću vam pokazati kako da njihovo radno okruženje prilagodite svojim potrebama, a zatim ćete na konkretnom primjeru vidjeti kako se planira novi web sajt i prikupljaju neophodne informacije. Nakon toga sledi razrada osnovnih ideja u Photoshopu, to jest priprema grafičkih elemenata sa posebnim osvrtom na njihovu optimizaciju. U nastavku ćete vidjeti kako se u Dreamweaveru kreiraju šabloni za pojedine web stranice, koriste AP div tagovi, ubacuju polja sa formularima itd. Zatim sledi kratak osvrt na teme kao što su optimizacije za pretraživače, SEO i pristupačnost. Naučit ćete i kako se koriste funkcije za testiranje, uklanjaju suvišni delovi koda i proverava da li on odgovara WC3 standardima. Kurs ćemo završiti lekcijama koje se odnose na publikovanje novog sajta i njegovo održavanje. Bez obzira da li ste apsolutni početnik ili samo želite da kompletirate svoje znanje iz ove oblasti, siguran sam da će vam lekcije koje slede pomoći da kreirate zanimljive web prezentacije.